tunai khovela football khovel lo tulian ber chu Diego Jota chungchang ani engwangin nge Diego Jota hian football khovel aluang em kan ti chuan Liverpool fa parang kachak Diego Jota hi juni somni pahni thole ni zan khan hun rei lo tak alo kopto Kardashian puya nain hemi tum hian khovela mi pahlim ber kan hi halang ti ina soi chu thua soi ataka rei lo te a chuan car accident wangin Diego Jota aboral hlim takan al thom pore fel ma in Diego Jota a talo Liverpool forward Jota chu car accident wangin a thi a football khovel a thong tak musatani kumsam ni payat mi Jota hi a unaw pa Andre Silva ng karin Spain a khopui pakhat Zamora kiang an chesuala an unawin an thi Jota khelna Liverpool FC chuan thu chu siamin Diego Jota thi na hian min thong tak zatani ti in soi Portuguese Football Federation FPF point thu chu siamin Portuguese football pui chu he thi na wang hian kan nguai vekani ti in thu chuan siama an international player thana hunan mang Jota le unaw pa footballer ve tho Andre Silva te hi Spain marlam Portugal ne nan rinri na borvela Lamborghini nan lenga an ma motor chu an plan pe lai takin an car tayara chethut ani Spain rama dan king ko tu Guardia Civil in an tarlan danin tayar chewang hian car hi kongpui pa ngaya tragin kongsir lama atla a kanghal Jota le unaw pa tan him ngai na a talawani Medical Emergency Unit EME le Primary Care Medical Staff MAP10 ahmun thleng zui ma se unaw patni hi chan manan ni to lawa an thi thu an ti chiang hal Jota hi kumsom ni pariat mi football khovela awang lai hun mangmek ani awangin a thi na hian khovel a ngong na le zuala a unaw pa Andre po hi kumsom ni paruk mi chau ni in Portuguese Second Division Club Penafiel tan a khel mek ani Spain Roma sana nilai ni July ni somni pathum zanlai da som patni le chanve keni lam sana a chuan nimin pi zing dar livela athlen ma zong ka chuan Diego Jota tan kumin hi kumtha ani Liverpool tan English Premier League no more a choya Jota hian social media lama an champion lom lai thalak ko langin Liverpool club le khopui chuan kan tum kan hlenta kan champion ne ti chu a pho lang zui ani international break ani zuya limna in Jota azui zela UEFA Nations League an ram Portugal to champion no more a choi puya heta hian ala top mai lo juni somni pahni khan hun rei takalo kopto fa pathum lai anei pui Ruth Cardoso chu nupuya anei Jota le anupui hian athi malok da ka tampo liam lowa hlim taka anin nei live video an pholanga kan ngil ngai lo tur ni chu ti in an ziak tuna ero Diego Jota a talo Jota khelna Liverpool chen thu chua siang vatin Diego Jota le unaw pa Andre chuan chungchang chu hriat tir kan ni a Liverpool Football Club chu Diego Jota thi na hian min thong tak satani Liverpool FC chuan tun din huna chuan thil dang soi kan tum ri lowa Diego le Andre te chung ko thian tha khelpui le club staff te zalena za sak turin ke hun harasa hian kanin nge na ni Jota chung kwa chu kan theina zong zong in kan ngai ven chun zom ze lang ti in thu chu an siama an player thi na mi pui le media lam chu lawin sum sam ri turin an ngien bok heti lai hian Jota le unaw pa Silva khelthinna FC Porto point thu chu siamin FC Porto chuan lu kan sun meka thinlung ritle from tak chicken Jota ta chung ko kan tor pui zia soi ngai ta thamuang takin choro se tin an soi Portugal Prime Minister Luis Montenegro chuan Portugal chomo thin tu Diego Jota le unaw pa thi na hian min thong tak usata an chung ta ka tor pui mani voini football tan chuan ni lung chiat thak takani a kan ram mai ni lo infiam na khovel pum pui ta ni hreom takani ati a Portugal tana aming lo cher to tu Diego Jota thana thu mu tura tam le Portuguese Football Federation FPF chuan
player ro pui tak ramtana mesonga don khel to ani satlia mai lawa Diego Jota hi midang lambik a khel pui le el pui ta zong zong in an za midang ta ti hling tu le mitam takin an en ton ani Portugal football chuan champion pahnih kan chan ani Diego le Andre Silva thi na hi Portuguese football tan chuan tor thiam har tak zata nitin an minga choi moina a omreng theina thei top kan chua zelang tin an ram player ro pui pahnih te thla na hun an mang Diego Jota hi kan soi to thin angin Liverpool tan a khel meka club le ramtana a che that em awangin Jota hian ngai ven a hlo lo thei ta lo ani Diego Jota kan soi rualin kan ru lo lang chu jersey number 20 ani nge yang Diego Jota hi December nili sangkha zakwa somkwa paruk a alo pianga July ni thum sang hi le som ni panga a khan kan tar lan tak angin kan chanta ani Diego Jota mingpum hi Diego Jose Teixeira da Silva ani a Portugal rama ramla tak football chiram Porto a piangin athi na munero Zamora Spain ani ta ani palian lo tak ni in fit nga le in chi som chap ani a khovel ho footballer zinga chuan alien pola ni hau lo forward le winger ate khel thina player versatile tak ni in khel theina nga ema wangin alo khel to na tanan du hle Pacos de Ferreira a bultanin sang hi sompali tanga somparuk chung kan he club tan hian me somli pakhat a khela tangin go sompali akhunga ache that ema wangin football club lian tam tak ten an ngai ven zuya chung zinga chuan player champion thiam bik Atletico Madrid in sang hi somparukan la luta Atletico Madrid thian intuition turin Porto lama sang hi somparuk sompasari an chu atira keta hian me som hi pasari tangin goal riat akhunga sang hi sompasari sompariata ulf lama lo na chok chun zomin go somli pali akhung le a sang hi sompariata tanga som le ulfian la lut ngetin me somruk pasari tangin go somparuk akhunga football coach le no pang player te en kol thiam bi kian soi cham chi to tu Jurgen Klopp chuan Diego Jota mu fuin Liverpool a sang hi som ni khan ala luta Liverpool tan kunga chungin mecha som ni pathum a khela tangin go somli pasari akhunga a professional career pungpuya club tan mecha thum pahni a khela tangin go za pahni akhunga anron Portugal tan under 19 a match score tangin goal nga akhunga under 21 a match som ni tanga goal riat khungin under 23 a match khata tangin goal khat akhunga senior team tan sang hi som pakwa tangin a khel tana match somli pakwa tangin goal som pali akhung ani stats nei tra kan ti to kha Diego Jota hi aming kan soiri rual le aboral ten fia rolin Covela footballer Travel Berta chuan an ui thu an soi cham chi a chung zinga chuan Portugal lama a khel puiten an ui na sa zual bi ka Club World Cup khel lai ni ma se Diego Jota an ui ema wangin Portuguese player chen khat chuan Club World Cup a hian an in London le don lo an soi thei lo hial ani chuti khopa ui tunga Diego Jota hi ingwangin nge an ui em ti soi le ta ila football field chung le field pon nama thiam tha ani a pafiam thu du tak mai ani bok Diego Jota teammate Mo Salah chuan hetiang hian asoya soi mai tur ka hai cham chiang ngai mai nimin thleng khan Liverpool kir fe na chan tur a omang ti ka ring phalawa lut le chok chuan om renga ma se hetiang in ani ngai lo kan kir huna Diego tel ve to don lo ti hi pom thiam har khop mai ru anu pui le afa ten oma lusun khowar annu le pa te po ngai tu nan om Diego le unau pa naya ten ne man mamo tak meu ngil ni an om don lo ti in asoya a ui thiam hle Mo Salah le Diego Jota te hi Liverpool lama anin son tha hle a chuti lain Liverpool tana an roi pui dun zia po kan fe ome football a chen club in hal tak pahni chu Everton le Liverpool ten ni a nima sela Diego Jota thi na chuan heng club in hal tak pahni te hi asui khom thunga pangpar da tu fans te kan hmu rualin Everton le Liverpool fans te kal dun po kan hmu
Siap thei china Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich le Chelsea ta chuan training ground na Diego Jota le Andre Silva sun na hun an mang. Pedro Neto chu a thian pa thi na atur hle a Chelsea player try hi Palmeiras an ma chan huna po a khel thei arin om lowa Enzo Maresca chuan a aya midang khel tira tum ni in an soi hiala a thian pa thi awangin a khel thei donem don loem ti ero a soi thei lo ni in Enzo Maresca chuan a soi Paul Pogba chuan Diego Jota ui thu hetiang in a soya min thong khop mai phone kal tlangin ka ria a Jota chung ta ka tor pui tak meu engia thleng thei ti kan hriat lo ziat ti chiang tu ani kan hriat non na ani bere football player emo tu emo po ni se nak tu kan dam thema ngem ti tu ma in kan felowa nun hi nuam takin mangila chung ta kianga om tamila kan mangai te nai ila kan man na thlen tu te nge po that takin chon chayang phubala changna emo thin urna emo inei chang te kan atu ka lo thlenganga nang emo an ma ni zo ko mo vuiliam turan ni thei kan hun nei te that takin mangang u thleng thei lo a om si lo ti in asoi Diego Jota hian ui tuanga kan ti to kha chung zinga chuan langsa taka ui tu pakhat chu Roberto Firmino ani Firmino chuan thu ina dai to lo china chuan soi fia thei lo khopa room bak ti thei om si lo hetianga wang hian ka thing thi a tharau thiang hlim hena Jota chung te thamwan turin kan len ikianga hun lim om tak tak ka ton te kha aro puya choi moina ni ka unau pa Jota le Andre thamuang takin cholang chau ti in atha a Liverpool teammate Dominic Szoboszlai chuan poi kan ti na le shom kan ti na hi thua soi fi rual ani lawa i hlim hmel football i hmangai na te ngil ni a om don lo kan ngai don ni tuk cha ma se kan kianga chatuani ni cheng rengang i chung te hena kan ngai tuana le kan tong try na om thamuang takin cholang che unau pa ti in asoi football khovel angui ruai ani bera a club khel to na sang tanan ui thu an ta lang cham chi a chung zinga chuan alo khel pui na sat em Ruben Neves chuan mi i thei ngil to lo chu i hlo ti na an ti a ka thei ngil ngai lo wang che ti in Jota chung chang hi asoya Diego Jota le Ruben Neves te hi ramtan an khel dun char baka Wolves tama an khel duna chumi hnuah Portugal senior team tante an khel dun le zel baka FC Porto lama bultran dun an ni boka wangin uitu an nga lo thei lo ani Jota bowel ti kan hriat ruala kan ril rutina tu langsar tak pakhat chu anupui fanau te an ni anupui le afa te an latet awangin mitam tak chuan Diego Jota hi an ngai Venezuela football pundit football coach le footballer ton hriat nei tamber te chuan Diego Jota ui thu an sei Cristiano Ronaldo chuan sei mai tur po awawang vele Portugal tan thei top kan chua duna nupui nei hlim chau ani a i chung te i nupui le i fa ten he hun khir le shom an pal tlang thei nan hian thamuan na le chakna nei mo ro se nang chuan i hmangai te i kalsan ka ring lowa an kianga i om ve nang ti po ka ring Diego le Andre te thamuang takin cholang chau ti in asoi football khovel angui lo thei lova football khovel tingui tu chu Diego Jota ani kan ti to kha nili ninga liam to ma se Diego Jota mel hian football khovel la luat ne le British band la Oasis chuan tour an nei lo wang nu an nei le ta an hla life forever ti lan sak lain Jota jersey an pho chuaka ama hriat rengnan he hla hi an hla na ni Jota le Andre te sunna an man lain Ruben Neves te Joao Cancelo te chu Club World Cup an khel lain anin sum zo lova mit tui bohok in an trap chuak football club lian zinga Real Madrid in training na an ui thun tar langa Jota bowel chuan mi hmang le a Henderson Liverpool captain thin po in a mit tui adang zo lo ahun ton hi han chu ta ila me kha Premier League no more choya June tha Nations League no more join lupuya neya July tha athithung
football ngai na tu te tan chuan a rong em a ana em bok ani Diogo Jota hian Liverpool tan jersey number som ni a ha thina Liverpool chuan tu ma hak to lo turin he jersey hi an da that tur thu an soi